Tō rangapū ki te hākinakina, kua whakaingoatia te kapa ōpango ka tuki atu kia Āwherika ki te Tonga, toko waru ngā kaitākaro i roto i te kapa itoa ki ngā warapi i te wiki kua pahure, kua tukuna ki te whakatā. I nā te waimarie o ngā Māori ki te uru atu ko Jared Hoiata, Israel Dag, Corey Jane me Zach Guildford o Ngāti Kahungunu, Liam Messam o Waikato Tūhoi, Jose Gea o Ngāti Porou, Richard Kāhui no Ngāti Maneapoto, me Piri Wepu no te whakatohea me Ngai Tahu. I te tainga mai o te kapa o Āwherika ki te Tonga ki konei, i puta te whakapai, kaore te kapa i whakamahi i ngā toa o te kapa. He kōrero kua hoki mai i naia nei ki te wero i ngā kai whakahaere o ngā ōpango. We didn't look at South Africa and said, well, they sent a B team, we'll send a reduced strength side to South Africa. Not part of the thought process at all. So we're just doing what we think is the best thing for this team right now. Hei a pōpō, wehe atu ai te kapa, engari ko Israel Dag me Zach Guildford, ka wehe atu whai muri ake i tā rāua tākaro mo te matau a Māui i roto i te ipu ITM. Ko Kevin Mealamu te kai urungi. He pai tērā kaupapa hei huataki ake i wā tātou kōrero hākinakina hoki mai tu mamau Harawira. Tēnā koe, Shane. O whakaaro tuatahi mo te kapa? Me ki he kāreu e whakapono ana ki ngā kōrero e ki ana he rite tonu tēnei kapa ki tā Āwherika ki te Tonga. I runga no i te mōhiotanga, rua te kaumātahi ngā kai tākaro i whakatahangia e te kapa Āwherika ki te Tonga. Kai kāre i tino pērā rawa te nui o ngā, me ki te toko maha o ngā tāngata ka noho ki konei ki te kāinga, me ki toko whitu toko warupea ngā kai tākaro me ki matua o te kapa, ka noho ki Aotearoa. Ko o aua tāngata me ki kua nui, kua maha ngā kēmu i roto i te tau, kātahi ko te Super 15, kā rua ko ngā kēmu tuatahi a te kapa ōpanga. Nō reire, whakai ana koe ki tā Graham Henry e mea ana, me whakatā etahi o rātou. Koe rā noiho? Ka tika. He wā tēnei ki te wero i ngā kai tākaro, kei muri i ngā mea matua me ki. Koe nei te tahi wāhi, te tahi kēmu, pai ki te tuku i te pātai ki aua momo kai tākaro. Nā koe etahi o rātou ko nā kai tākaro Māori, ne? He rahi rātou, haurua pēr o te tīma ka whakaeke ki runga i te papa tākaro, he Māori, he mea pai tērā. Ki au nei, he tohu tēnei, tā te mea, e toru ngā kēmu tā te kapa, te tīma whutu mpōro Māori, hei te otinga o te tau nei, ki Āwherika ki te Tonga, kāre kore ko te katoa o ngā meki ngā kai tākaro Māori o te kapa ōpango, ka noho ki taua kapa no reira. He mea pai tēnei ki te kite i te kanohi Māori, e runga no i ngā ahuatanga o ngā tau ki muri i whakakāhoretia te kanohi Māori roto i Āwherika ki te Tonga, ana he mea pai tēnei ki te kite i tētahi kapa e muia katoatia ana i te Māori. He mea pai. Whakaro pai tēnā. Richard Kāhui, he pai pēr tēnei haere māna, ne? Kia pai ai tana whakaatu i ona pūkenga ki ngā kai ako o te kapa. Koia tētahi o ngā kai tākaro i whai wāhi tuatahi ki roto i te kapa. Engari, nā runga i te wharanga o te tinana kāri tino whai wāhi. Engari, koe nei tētahi kaupapa, tētahi kēmu pai. Haunga rā noa Richard Kāhui ko Isaiah Toiava no tētahi. Mērā momo kai tākaro ki te meki te whakapakari i te tinana kātahi. Te toro i te ringa ki runga, ki te mea atu ki te toko toru tapu. Anei ahau. Whiriwhiri hia, kuau te mea pai, kuau te mea rangatira ki te uru atu. Mai a rātou, Sonny Bill Williams, koe anō tētahi mea na anei ahau, i nāia nei ki tāmaki makaurau ne, kua puta tērā kōrero, o whakaaro? Ka tau ke hoki me ki ngā paumuri o te kapa kahurangi ngā tau kei te heke mai. Haunga rā noa Sonny Bill Williams, ko Piri Wepu tētahi, ko Maa Nonu tētahi, kei te hau mai ki konei. Pai mo tāmaki makaurau ne? E rua ngā taha o tēnei kaupapa, he mea pai, he mea kino rānei. Ki au nei, kai a mātau ke ngā whetū o a pōpō. Ka tika hoki kia riro mā ngā rangatahi o tēnei rohe, tērā kapa e whakaki. E hoa kua tangi te wihara, engari tēnā koe. Kia ora. Kei te eke panuku te kapa whutupōro o te Waiariki i roto i te whakataetai ITM. Engari e harei te mea no nānoa nei tō rātau angitu. Tērā tētahi whakaaturanga e whakamānoa ana i te kotahi rautau o te roapu whutupōro o te Waiariki. Kei a Irena Smith ngā whakamārama. Ngā kohinga o te kotahi rautau e tākoro ana te Waiariki mo tōna mana whutupōro. The Bay of Plenty has always punched above its weight.
You look at the contribution they've made to Māori rugby, to Sevens, and also around the earlier times of New Zealand rugby. It's been, huge. Ko Ned Parata te tangata tuatahi ki te hautū I te waka, ko tahi tau I muri mai I tana whawhai kia tū he kapa Māori. Tai mai ki e nei rā kei te puta te ihu o te Waiariki. Extra special, yeah, that's right. And who knows, we could have a shield challenge in there as well. Engari ko te awangawanga o tēnei kai tākoro o mua, kua ngaro te wairua o te tākoro, I nā kua huri hei tākoro whaiutu. How much money, they can actually make personally instead of being like it was in the old days where it was a team effort, a town effort, and it was played for the actual benefit of the game. Tērā ngā piki me ngā heke kua pā ki te Waiariki I roto I ngā tau. Engari no te hiki a te kapa I te hira Ranfurly mo te wā tuatahi I te tau 2004, I mana ai tō rātou tū I wainga I ngā rohe o te motu. I'm blue and gold through and through. And, this is home. My home's only 40 minutes down the road from here, so yeah, I love representing the region. Aha kua whakahau hea te tākaro, e hara I te mea kua mōhio tūturu a tauni, he rereke pai mo te kēmu. They may not be as aerobically fit, but I think they were still pretty fit, and I think they might have been a little bit harder. Times have changed. Players are bigger, players are stronger, players are faster. So, I'll leave it at that. He kōrero kāore kore ka tau patu hia a pōpō I te whakatūwheratanga o te whakaaturanga nei. Irina Smith, Te Karere.